Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Carmen. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Saan ko anay turpos ti panagadal ko? Gapo iti kinarigat ti panagbiag mi. Isu akanayon nak at tagibasiten ni Willie nga asawa. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Carmen. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sa di naman ang di pa panam si ka Carmen. Padasak man tagbiro kiti pagtrabaho Willie lakay. Anya? Imbis nga gluto kay ti kanak. Adamot na luto aka nam inton alas 12. San ka rumar? Dito'y kalang balay. Tapno ada mga sikaso kada kami iti anak mo. Nasaysayat matlaan no da pagtrabahwak. Tapno matulungan ka. Panagkunam ka dekat adda maaplayam. Nalipatam samot tan a grade 6 latinalpas mo. Saan ko mamatakas na ti panagsasaom kanyak Ibagbagak latipod no, Carmen. Apay adi ka agsasao, manipod si mangpet ta dito karayan a paglablabaan ta. Okay ka kadilaeng? Kwa. Okay aklaan. Mare Jean. Ne. Agluha ka pa yan. Okay aklaan Mare. Di nakpakatanagan. Itikas ta alangam. Jack mamati nga okay ka laeng, Mare. Ibagam no adda parikot mo. Nakasagana ka dumngag. Nasakit lang amin tinakam ko iti asawak, Mare. Anya man ang tinaramid ti asawam, aya. Kanayon nakatagibasitan. Tunggal ibagak ngagsapulak iti pagkwartak. Kanayon na nga ibagangawan matla ti mayat ang mga alaganyak. Kaputa grade 6 kanulaang dinalpas ko. Ammo kun dagita nga style. May salaang ti may bagakkan ka, Mari Carmen. Di mo ipalubos ang manipulaan na ka ti asawam. Apay nga ita ka lang, Carmen. Manula ang matimurang tayo ulit na ba, ama? Pasensyakan lakay. Amang ano ninayaw nyo manan ngamin iti chismis ti panaglabayaw. Gagangay na tasan paminsan matlang agkita kami kan ni Mari Jean. Ala, agawam tag isa lapay. Ano na iti plato, asan na naugasan. Inugasam kumamatan Apay nga ginawa kat adda ka nga rod. Tulungan na kumamat nga agunay dito balay. Nagaro a reklamo. Manulang mat day tang aramida maya. Una yun ti kasto atrato ti asawak kanyak. Diyos ko. Nanang, itay pa sapsapulan ka. Apay ka di, Fred, anak. Agsangsangit ka kadi. Ako, saan? Si kakit di mat. Apay nga rod nga gluluwa kayo. Saan? Anya nga miti bagamaya. Ipalagip ko kumatimay papan iti paggatang ko iti project medyo pagadalan nanang. Deadline nga minan inton Friday. Katawan pa'y narugyak. Aywan kaya man niya. Ay, nalipatak matan. Sige, bay ama. Gumatang ak inton bigat. Apay akas ti panagkita mo kanya, Carmen. Willie, ang mga no da kwartam dita. Dumawatak ko maitigatang ko iti project ti anak ta. Awan kwartak ita. Oreli magasutlaang no iso. Awan nga rod. Di na pa'y binayadan tinatang ko. Apay, pulos nga awan kwartam. Tunggal dumawa ti anak ta, siyak ti pagdawatam. Kasanumat ngamin. Tunggal ibagak nga agsapulak iti pagtrabahwak. Di nakmat palupusan. Kanayon pa'y nga upayan nak. Natasumungbat pa lang. Kaya't mo tapapispisan ka, ah? Nay,
kamot anak ko. Adda masapul mo. Ang mga nadakwartayo dita, ang mabalin na mabulod, nanang. An-anom ti kwarta ay anak ko. Pagpuunak ko, ma. Padasag ko mamot ag negosyo. Ay napasensya ka na anak ko. Uray kayat ko ti tumulong. Awan mat ti kwarta may. Tainggatang mi itibagas ti kakaisuna a kwarta may. Sige nga, Rod. Okay lang, nanang. Maawatan kayo. Padasag lang ti bumulo diti sa bali. Oh, at yun ti kapem, Mari Carmen. Ay, agyaman na ak, Mari Jean. Anya ti bagam ako nam. Ikwa. Bumulod ako maiti kwarta, Mari. An-anuam ti kwarta aya. Padasag ko mga ruti ag negosyo. Nga uray grade 6 lang tinalpas ko. Ay, unay kalakit din, Mare. Di mo ko maibabaunay ti bagim. Tauray grade 6 lang tinalpas mo. Amok nga dalat ta dagiti banag a paglaingam. Ay, agyaman at Mari Jean. Anya ngay, ada ka di may pautang mo kanyak? Ay, Mare. Pautangan ka. Mano aya ti buludam. Ay na, agyaman ako na, Mare. Dagito'y ka di dagiti boots alakom, Mari Carmen? Wen, Mare. Dayta tinangigatanga kiti kwarta nga impabulod mo kanyak. Nagmamayat man. Wen nga, Rod. Natsambaak ti mayat abaks. Sagmamanungay ti panangilakom ka dagitoy. Depende ay iti disenyo akayat mo, Mare. Adda 250, 350, 450, kan 600. Saan na ka makapili? Tanagmamayat ka nagpipintas mat. Ibagam ti size mo, tasyak ti mang pili, iti may bagay kan ka, Mare. Alaman nga Rod, Mare. Pilyam tay maibagay kanya ka. Wen, Mare. Mabit lang, tay pilyan ka. Ada akong Carmen. Pichinelas ko. Adto yan lakay. Oh. Mangidasar ka ti pangrabihan to ni mabisina kon. Ay, sa anak pa'y mata nakaluto iti sidaan tayo. Kinurabin. Anya man ang tinararamid mo aya. Pinikturak pa'y ngamin dagiti lako ka sapatos, lakay. Anyat ko na. Lako masapatos. Wan, padasak man tag negosyo, tawan pa'y mat nabiro ka katrabaho. Anya. Anyat katawa am ngay. Ay, nawanlat amo kon, Carmen. Ha? Agnegosyo ka kat grade 6 la tinalpas mo. Anya ti amo may papaniti negosyo? Malugi ka lang. Ne, anya dita binaklay mo anak kasako, Mari Carmen. Dagiti lako ka boots, Mare. Gatang man kit dito na may busan. Ha? Kunak man no online selling mo? Saanan, Mare? Apay, inupay na kamanan di asawa? Husto di asawak, Mare. Grade 6 lang, tinalpas ko. Anya nga iti amok may papan iti panagnegosyo. Amangan numalugi aklang iti kasto yung araramidak. Ay, si kakit di mat, Mare. Ammo mat ti agkwenta. Saan ka di? Wanang saan nga umnunod at duma, Mare? No may papan iti panagnegosyo ti parikot mo, ado met ti mabalin nga atendaram a seminar. Saanan, Mare? Ay na, Mare, no di nakasuportaran ti asawam, di ka kumamaup-upay. Aramidom kit di amin akabaulam, tapara metla dayta iti pagimbagan nyo asang kapamilya. Nanang, anya nga itilinaon dahil nakakarton nga in-deliver da dito'y balay. Sapatos dagita, Fred, anak. Naibus nga minan tay naudi alino katak. Iso gimatang hakmanen. Wow! Nagmayat no kasta nanang.
At danto matla pagkwartaam. Wala anak ko. Tapno saan la day tagdaw-daw at ti kukuek. Ayun gayam. Saan ka diya binagaan na kan ni tatang? Nga sardang yung ti panaglako iti sapatos? Wen ngam. Awan mo ti rason tapno isardang ko anak ko. Uray ungtan na ka? Wenan Basta ituloy ko latatagla ko. Anya ngay mo tayo. Amangan mo't nulinyak tag negosyo. Nay, may kamart anak ka. Kanya't masapol, mao. Umay ko la itulod ti ginatang ko apang kusina yo, tatang. Nagalam nga iting gatang mo kadagita, anak ka. Adamo basit a negosyo, kat iso tinangala akiting gatang ko. Indulin mo lang tako man. Sa para iti panagadal ti apukok and Fred. Sa may sa mga na may bagat ti asawa, numangtad ka kada kamay. Ay, awanan bibiyang ti asawa kanyak numangtedak kada kayo. Dadakkel kayo nga rod. Agyaman nak ano kasta anak ka. Awanan nyaman na, tatang. Ay, gayam. Dahito iti inala ka sapatos para kada kayo. Pinilik dahito itilako ka sapatos. May pasigurado ka may bagay dahito kada kayo. Ay, anan mo nga dahito sapatos, anak ka. Kat usaran nyo amapan makimisa, Ay na, agyaman ak unay itindad mo a groceries, anak ko. Awanan nyaman na, nanang. Tayintad ko a sapatos yung ay. Nagustuhan nyo madlaan. Ay, katun anak ko. Usarak taw no adamanen meeting dagiti senior citizen. Ayun kayam. Kumusta kayon ngay iti asawam? Apapaan nakakadilat ta? Agwa, nanang. Okay kami lang ka ni Willie nga asawak. Ay kat nasaya at ano kasta. Kat saan nakakadin alaplapdan nga agnegosyo? Ha? Kasano na amuan nyo ti maipapaniti dayta? Imbaga ni Fred nga apukaw. Pudno ka day alaplapdan na ka nga agnegosyo, anak ka. Ay, kwa. Idilaang day jay. Saan itan? Carmen! Umay ka man, bit, ditoy! Apay ka dila kay. Apay nga kay warati sapatos dito'y salas, Ay, kwa. Lakok na kita. Bayam tay karton kunto no madamdama. Kalpasan ti live selling ko. Siguradum lang nga dalusan ti salas. Jak kayat nga adu ti agkaiwara. Rugit dagita dito'y balay. Saan arugit dagita lakay? Lakok dagita. Hindi pa nga ibagbagak nga isardeng mo dahi tangar aramidam. Tama nga no malugi ka. Ang mapay anatangkan ti ulom, Isupay mo ti ganan siya nga usaran tayo. Awan na tambukon. Malugi kan tumilaang. Tatang, mabalin ka diya dumawatak iti kwarta? Amom lang aro din ang nababati pa ng bayad da itinatang ko, dumawat ka pa ilaang. Uray sa nga gasot lang, tatang. Naibos nga minang tintad ni nanang kanyak. Ay, uray piso. Awan ti maitad ko ken ka, Fred. Apay ayan na pudot ti ulo mo, Willie. Kasano? Sana makauawat ti anak mo. Di takay man laduan. Apay, Fred, anak. Lumawdawatak iti balon ko. Ngam nagungat mat ni tatang. Ala, pasensya amon ta amamuan. Napudot ngamin ti ulo na. Tanalugi itinatang alako na. Sana bale, siya kung timang iti balon mo. Umdas ka ni daytan. Uray di dako ni kananang. Amang ano maibos ti pagpuunam. Alaam kit din. Sana bale. At dahin lasin ko a pagpuunak. Nagmayat to'y shop mo, Mare. Nagmamayat dagiti boots a naka-display. Ay na, maibos man ti kwartak no kastoy laang. Ay, wen nga rod, Mare. Ay na, nagunod kumot
Ten, tiara paap ko amadaan na kitibukod ko asyap. Congrats, Mari Carmen. Awanan ti rason at agibasitan na kapayla ti asawam. Gaputadan bukod mo a negosyo. Ay na, agyaman na ka talaga kadagitimbal balakad mo kanyak idi mare. No saan nagapukan ka, saan ako mamakay patakder iti bukod ko asyap. Iso nga ita, ilibre ka iti boots mo. Agpili ka na niya ti kayat mo. Talaga, Mare? Wen, ala, agawa ang tagpili tamang ano ibabawit pa. Pasensya ka na ba kahit? Ha? Sa kaila ko ma, tamapakawanak iti panang tagibasit ko kun kay day. Lipatan mo day jayla ka. Agyamanak ba kahit Ni, narakop nakmat. Maragsa ka nak unay. Ta itilikudan ti mading aramid ko kut napakawanak lata. Si kakit dimat. Awanan kanyak day jay. Tinapatag. Nakaamiris. Kan nagbalbaliw kan lakay. Manipod idi, saan nakon at tinagibasit ti asawak. Kanayon na asuportaran dagiti desisyon ko, kan tultulungan nakmatan ang mga sikaso iti basit a shop me, no kasta ngawan aramidan na, ijay garden. Ita, makunak ang nasaya atan ti linangan mi nga agasawa. At daman dagiti saan mi apag kinaawatan, masulbar mi matla ang adagos. Alakastan katagyamanak itingkay panang idrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Carmen. Carmen, pagayam ko agyamanak iti daytoy a pakasaritaam. Impaneknek mo nga uray kanayon da katagibasitan ti asawam ket kabailam ti agbaligi. Ituloy mo kumati agbalin a natibker. Di ka maupay no tagibasitan da ka. Ngimkit di, pagbalinam nga inspirasyon tapno magunod mo dagiti arapaap mo. Ala, sapel ako matagtultuloy ti iduduras ti negosyo. Bueno papagayam, ka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Carmen. Adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.